Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri izi saha kugeza kuri uyu munota. Tsuza cyane abantu mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye, tsuza cyane abantu mudukurikirana muri mu mpande zigiye zitandukanye z'isi, kuva amajyepfo kugeza amajyaruguru, kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, mwese kabisa reka mbifurize kugubwa neza. Turagarutse nanone kuri inshuro, tugarutse mu makuru akomeye cyane, tugarutse mu makuru ahambaye kandi adasanzwe. Tugiye kwerekeza mikro, amaso, amatwi byose ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kungukirwa muri aya makuru tumenye uko ibintu byifashe nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje yuko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byose bigomba kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bikanga guhagarara mu rwego ngo binyuze mu gushyigikira inyeshyamba za M23 nibihagarare hakajyaho ibihano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushyira raporo hanze, no kuvuga nibikubiye mu makuru yashyizwe hanze n'umuvugizi ko bikorwa bya Skora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Regan Boy Kalonji yasobanuraga neza ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bikirimo kugaragara ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ibi yabivuze ashimangira amakuru avuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo haba harasiwe indege yo mu bwoko bwa kajugujugu y'ingabo z'u Rwanda yarimo igeza ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice byari birimo biberamo imirwano. Ibi byose tugiye kwa twabiva imuzi n'imuzingo ni mu gihe bamwe mu barwanyi ba M23 bakomeje gushyira hasi intwaro bishyikiriza uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya nayo ni amakuru tuza kugenda tugarukaho by'umwihariko tubafite n'andi makuru agiye atandukanye iba bikomeje kugenda bivugwa, iba bikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri icyo usabwa gusa nta kindi nuko uba waramaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, ubundi tukarushaho kugenda tubana umunsi ku wundi muri ibi biganiro n'amakuru bibanda kandi bikagaruka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubukunda Bosco cyangwa se ukunda amakuru n'uburyo tujyana tubikugezaho, ndagusabye wa muntu we mutima muri comment kabisa, ubundi twikomereze. Bitakubuza gukanda like, bitakubuza rwose kuza gukanda like kugira ngo turushe kugenda tubana neza 5 kwa 5 cyangwa se 5 kuri 5. Pole ndiyo mwisho. Reka dukomeze rero n'amakuru kabisa twirebere uko byifashe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye ni inkuru byagiye bigarukaho byabereye aho bita Muramvya, nkuko raporo y'aya makuru iri kubigaragaza yerekana neza ibikomeje kubera hano mu bice bya Fizi ndetse na Minembwe. Akaga gakomeye cyane ndetse ni ishyano ryongeye gucika umurizo hano muri ibi bice nkuko inyandiko z'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye zakomeje kugenda zibigaragaza. Bamwe bacitse ururondogoro, abandi baravuga bati ibi ni bidasanzwe. Ubwo abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bacika intege muri Kivu y'Amajyepfo ku buryo bugaragara, ndetse bagakomeza kugenda bagorwa n'urugamba n'ubushobozi budahambaye by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi nta gisibya byongeye kugaragara. Ibi bikaba byagaragaye mu maso y'isi yose nyuma y'urimo amashusho yafashwe na drone yashyizwe hanze. Benshi babyibazaho ariko bitangira guhwishywa bavuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gukora ibara ku mutwe wa 23 ndetse cyongeye kwaza ku buryo bidasanzwe abagize uyu mutwe wa 23. Ibi koko byari ukuri kudashidikanywaho bitewe nuko ubu tuvugana biravuga ko mu by'ukuri bamwe mu barwanyi ba 23 cyangwa se mu bashyigikiye umutwe wa 23 batakarije ubuzima mu gikorwa gikomeye cyane kidasanzwe cyabaye, ndetse ibi bikorwa bikabishimangirwa ko byabaye ku itariki 4 z'uku kwezi. Ntago ari uyu munsi, ni igikorwa bivuga ko cyabaye ku itariki 4 z'uku kwezi kwa kane. Mu by'ukuri aho mu by'ukuri indege yari yazanye ibikoresho nkuko bivugwa yaje kuraswa. Rero bivuga ko iyi ndege
yarashwe bitunguranye cyane, yarimo irageza ibikoresho muri ibi bice byo mu Minembwe, ndetse bivugwa ko yarashwe ku buryo budasanzwe, iza gufatwa n'inkongi y'umuriro kandi irakongoka. Mu kuraswa rero bitewe n'uko bamwe mu barwanyi M23 babonaga ko ibintu bitoroshye, bahisemo kwishyikiriza igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kugenda atugeraho asobanura neza iby'inkuru, avuga yuko ari drone ebyiri z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagaragaye nyuma yo kumenya amakuru y'ibyari biri gukorwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Drone zahise zitangira kugaragara mu kirere cyaha mu Minembwe. Mu kumara kugaragara kw'izi drone, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bisobanura neza, zatangiye kuminjira urufa rw'amasasu hari gukorwa ibyo bikorwa byo kugeza abarwanyi ndetse n'ibikoresho hano muri Kivu y'Amajyepfo. Liyetona Mbuye Kalonji Ligani yasobanuye neza ko iki gikorwa cyabereye Muramvya, hari hasanzwe hari n'ibirindiro bya M23. Iki gikorwa cyabereye ahangaha cyaje gukura akaga gakomeye cyane ku barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23, kuko abagera kuri 14 bose, no kuvuga abarwanyi ba M23 bose, abarwanyi 13 bose ba M23 bahise bemera kumanika amaboko bishyikiriza uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru abivuga, ngo aba bahise bishyikiriza Colonel Mpanga Banze Giri. Bishyikirije rwose igisirikare cya leta ya Kongo, baravuga bati twebwe tumanitse amaboko kabisa. uwo bita umurwanyi kabuhariwe karahabutaka bita Colonel Mpanga Banze Giri yarari hafi aho ngaho rwose, aho aba barwanyi bahise nyine bishyikiriza uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyaje gutungurana rero muri aya makuru, nk'uko mubyumva, nta kindi cyaje gutungurana usibye aya makuru yatangajwe bivugwa ko hari indege rero y'igisirikare cy'u Rwanda yasuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo cyambere cyatunguranye kurusha ibindi byose. Bibaza bati se ibikorwa nk'ibi ngibi biracyari kugaragara? Nk'uko umuvugizi w'ingabo muri aka gace yabitangaje, ngo ni Kajugujugu yarije gushyigikira ingabo ndetse n'inyeshyamba muri bice byo mu Minembwe, aho izi nyeshyamba ziri mu mirwano ikomeye cyane, zisa nk'izafungiwe cyangwa se zafatiwe muri aka gace. Ati Liyetona Mbuye Kalonji Ligani yagaragaje ko mu gace village ya Muramvya cyangwa se umudugudu wa Muramvya ariho habereye nanone imirwano cyangwa se ikotaniro rikomeye cyane. Byaje kurangira rero aka gace kabaye tombe, gahita gafatwa n'abasore b'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Byongeye kandi bugisubwa mu majyepfo, hano muri Kivu y'Amajyepfo, yagaragaje ko mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 5 Mata, ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo, abarwanyi 13 ba M23 twirwaneho wa mutwe ukorera hariya ugaragaramo abanyamurenge benshi, ngo bishyize mu maboko ya FARDC. Iki gikorwa ngo cyakorewe bita Mikenge muri Fizi, muri teritwari ya Fizi. Avuga ko abarwanyi batanze intwaro zabo maze bishyikirizwa nuvuga ibyo bikoresho. Ntabwo baje bonyine imbokoboko, aba barwanyi 13 ba M23 natwirwaneho bishyikirije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo baje bafite n'ibikoresho byabo bari basanzwe bakoresha byinshi cyane. Nta kindi kintu cyahise gikurikiraho nk'uko aya makuru ari kugenda bigaragaza, ngo ibyo bikoresho byahise bifatwa bishyikirizwa Colonel Mpanga Banze Giri ndetse n'abo barwanyi bashyirwa mu maboko ye. Bisobanurwa ko uku kwitanga gukurikiranye gushobora gushishikariza abandi barwanyi bakiri mu mitwe yitwaje intwaro gushyira intwaro hasi bakifatanya mu nzira y'amahoro, kuko kuri ubu ngubu hano muri bice ntabwo ari ku nshuro ya mbere, si ku nshuro ya kabiri tubatangariza amakuru cyangwa se tubabwira amakuru y'uburyo ki bamwe mu bari ku ruhande rw'inyeshyamba bakomeje kugenda bishyikiriza uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunsi ku wundi, uko bwije n'uko bukeye, uko bwije n'uko bukeye, bava ku ruhande mu by'ukuri rw'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turacyari muri Kivu y'Amajyepfo ku bikorwa biri kwavugwa by'ingabo z'u Rwanda.
ni Kabare tunyarukiye. Bavuga ko ngo ingabo z'u Rwanda zavuye mu butumwa muri ibi bice mu gitondo cya none kuri uyu wa gatandatu, kuri uyu wa mbere. Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ngo abaturage batuye hafi mu by'ukuri y'ibice byabarizwagamo hafi y'ingoro y'umwami muri Kabare, ngo babonye ikurwa ry'ingabo za RDF zari zimaze amezi menshi muri ako gace. Aya makuru niko bivuga, ngo impanuro y'ihumure yakwirakwiye vuba bakibona izo ngabo ziri gusubira inyuma. Ngo abaturage bitabiriye imihanda bishimira uku kugenda nyuma y'igihe kirekire aka gace karangwamo ibikorwa by'izi ngabo. Ngo abaturage kandi bagaragaje ko babajwe n'ihohoterwa ryakozwe kuva izi nyeshyamba zashinga imizi muri aka gace, bamagana ibikorwa ibyo ari byo byose by'ubugizi bwa nabi byagiye bihabera. Abaturage bagiye hejuru barabyina, bagiye hejuru barasimbagurika, bagiye hejuru rwose bagaragaza kwishima gukomeye cyane, nk'uko byagaragaye muri video yafashwe na bamwe mu baturage bari barahanga rwose muri bice, nyuma yo kugaragaza ko 2023 bashinja gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse no gufashwa nayo, ngo yari irimo kuva muri bice ahangaha muri Kabare. Ni video twashyize muri groupe yacu ya WhatsApp, ni video yajyanye muri groupe yacu ya WhatsApp, ni foto y'ibyo Lieutenant Gun Mbuyi Kalonji yavuze asobanura ku cyo kuba ngo hari kajugujugu hari bamwe bavuga ngo kajugujugu yarashwe. Kajugujugu mu kuraswa rero yarashwe irangije ihinduka umuyonga. Yarashwe ihinduka umuyonga mwoka byaramwe. Ntabwo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikiri mu gukina, drone ebyiri bivugwa ko zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko zaturutse rwose mu gihugu cy'u Burundi, ngo nizo zarashe kajugujugu yari izanye ibikoresho, zarashe iyi kajugujugu yari izanye ibikoresho hanyuma ziyihindura umuyonga. Andi makuru akomeje kugenda avugwa muri Minembwe, biravuga ko abarwanyi bose ku 23 bakomeje kuneutralizwa cyangwa se gushyirwa hasi muri izi teritwari. Biravuga ko M23 ku munsi w'ejo ngo bafatanyije n'ababashyigikiye batatse ibitero bikomeye cyane mu misozi itandukanye aha muri Minembwe ndetse na Fizi, muri bice biriho Preto. Nyuma y'uko kwataka, Wazalendo bagerageje guhangana ku buryo bukomeye cyane, ndetse ubu tuvugana ntabwo ari Muramvya yonyine nk'uko byavugwaga na Lieutenant Gun Mbuyi Kalonji, umuvugizi w'ibikorwa bya Sura kabiri muri aka gace, ahubwo ngo hari n'indi midugudu igera kuri 2 yiyongereye kuri aka gace yambuwe abarwanyi ba 23 maze ifatwa n'iki gisirikare, ifatwa n'iri tsinda ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati Kajembwe ndetse na Mugeti, ubu utu duce ntabwo tukiri kubarizwa mu maboko y'umutwe wa 23, ngubu biri mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Wazalendo nibo bari kugenzura ndetse bagaragaye ku bwinshi muri izi zone nyuma yo kwigarurirwa. Umutwe wa M23 ndetse harimo no bitanga Colonel Mitao, ngo mu by'ukuri ngo bahise batangira kugenda bahunga. Abari bari muri utu duce barimo Colonel Mitabo niwe wabashije kumenyekana hano muri Kajembwe, Mugeti ndetse na Muramvya. Ngubu bakubise ibitsi bariruka barahunga nyuma yuko bambuye utu duce, ngo barimo baragenda bakata hirya no hino, no kuvuga aho bashobora kubona aho bege ku musaya. Uwo bita Colonel Mitabo wa M23 mu by'ukuri ngo numwe mu ikipe y'abahunze, bahunga ibyo bitero, bahunga iyo mirwano, bahunga ibyo byose byarimo biba nyine ibyo byose wumva uko kurasana gukomeye cyane kwabereye aho ngaho muri ibyo bice, nk'uko amakuru y'ibitangazwa agenda bivuga. Dukubitiye ku zindi nyandiko z'ibitangazamakuru ndetse n'amakuru ari kurushaho kugenda amenyekana, ni inkuru nanone yamaze kuba kimomo, ni inkuru yamaze gusakara hose,
nkeka ko ibintu bigiye kuba bizafata indi ntera ndetse no guhindura isura ku buryo bugaragara. ngira ngo uyu munsi muzi ko hashize umwaka wose 2023 ifashe umujyi wa Goma, ndetse igice leta yasabye ko hagarukamo ubuyobozi bwa leta, plutôt imiryango itandukanye yagiye isaba ko hagarukamo ubuyobozi bwa leta. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru ariho nk'uko tubikesha ibitangazamakuru bikomeye cyane, biravugwa ko ibiganiro byari birimo kubera i Doha muri Katari bisa nk'ibigiye guhagarara. Ngo ibi biganiro rwose icyizere cyabyo cyamaze kugenda kiyoyoka ndetse kirangira, nyuma y'uko no kuba bimwe mu byagiye bifatwamo umwanzuro mu byagiye biba mbere bigishoboka ngo bitigeze bishyirwa mu bikorwa. Hakaba hari amakuru avuga yuko rero n'ubundi ibi biganiro bya Doha manda yabyo isa nk'iyarangiye, ariko amakuru atugeraho akavuga ko ngo ibi byaturutse kuba igihugu cya Katari cyarisanze mu ruhererekane rw'intambara irimo ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo ibihugu Israel ndetse na Iran, ibihugu bitatu kugeza uyu munsi byiganje cyane ku ruhembe rw'iyi ntambara. Ngo ibi byakomye mu nkokora ku buryo bukomeye cyane Katari, kubera ko yaje kuraswaho na Iran ishinjwa kuba icumbikiye ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Iran yaravugaga ati Amerika iri kuturasaho, ariko natwe turaza kwihorera, aho igaragara hose, ati turaza kugira iki, ati turaza kubangamira ibyo bikorwa nyine ibyo bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri urwo rwego ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari biri muri Katari byahise biraswa. Mu kuraswa rero Katari ivuga ko umutekano wayo utizewe neza kugeza kuri ubu ngubu, ari nayo mpamvu bahise bavuga bati, cyangwa se bahise batangaza yuko ndetse bemeza yuko ibiganiro bisa nkaho bigiye guhagarara. Ubu ngo bigiye kwimurirwa muri Switzerland cyangwa se mu Busuwisi, mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro bikomeze kurushaho kubaho. Ngo niho bigiye kuba byakwimurirwa, kubera ko Katari kuri ubu ngubu ihangayikishijwe n'ibibazo byayo kurusha ibindi byose byigeze bibaho. Ndetse ejo bundi aha umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo aherutse kujyayo kwihanganisha Katari ku bw'ibyo bikorwa by'urugomo, ku bw'ibyo bikorwa by'ibitero byabayeyo. Asaba abatuye iki gihugu ndetse n'umwami cyangwa se n'umuyobozi w'ikirenga Emir wa Katari kwihanganira gusagarirwa gukomeye na Iran. Kuri ubu ngubu rero amakuru avuga ko ibiganiro byaberaga muri iki gihugu bihuza abarwanyi ba M23 bigiye gukomereza cyangwa se bigiye kujya bibera mu gihugu cya Switzerland cyangwa se mu Busuwisi. Akaba ariho abarwanyi 23 bagiye kujya bahurira n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bongere bicare ku meza baganira. Abandi bakavuga bati guhindura ibiganiro nk'ibi ngibi bishobora no kugaragaza yuko bitagifite igisobanuro gihambaye ndetse byamaze kuba nk'ibindi twagiye tubona. Ni ukuvuga ibya Rwanda, ni ukuvuga ibya Nairobi byagiye biba ariko ntibitanga umusaruro. Bakavuga ko n'ibi biganiro bya Katari byari bitegerejwe ko bizatanga umusaruro, nabyo bitagifite igisobanuro cy'uko byazana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kuri ubu isi yose ishamikiye ku biganiro bya Washington byahuje u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batekereza ko ari byo biganiro bishobora gutuma aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kabona amahoro, kubera ko bavuga ko ibi biganiro byo birimo ingufu zikomeye cyane ku rwego rwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari bamwe bamaze gufatirwa ibihano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba barishimiye uburyo cy'ibiganiro biri kugenda, ariko hakaba harabayeho ikibazo gikomeye cyane, kubera ko u Rwanda narwo rwavuze ko ngo habayeho kubogama ndetse hafatwa imyanzuro hatabanje kurebwa impande zombi ebyiri. U Rwanda rukavuga ko ngo ibyo bihano byafashwe hakurikijwe kutubahiriza amasezerano ya Washington bizakabaye byaranafatiwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ari nayo mpamvu nabyo ibiganiro nabyo bitizeye cyangwa se bidakwiye guhabwa umwanya. Ibi byo biraza kugenda bite rero mw'abantu mwe? Nuko ibintu byifashe cyangwa se nuko ibintu bihagaze
hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibibazo byabo kugeza kuri ubu ngubu. Gusa ni byinshi biba bikomeje kugenda bimenyekana cyangwa se biba bikomeje kugenda bivugwa. Ubwo icyo nakora cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya ni ukubashimira cyane kandi babwira ntimwakoze kudukurikirana kugeza kuri ubu ngubu. Iby'amakuru n'uruhererekane nakadashira, ari nayo mpamvu tuza kugaruka dusobukura dukomeza aho biraba bigeze ndetse n'ibyo biraba bikomeje kugenda bitangazwa. Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza.